Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Tita Starwell Khan bulong u General Secretary ke United Democratic Party. Leit baka party hanin kasngi ke Leit bu Jingthoh hau menteri rangba. Hakbede baka jingwan ki brio banabar. Kamtam hadian baka Sorkar Assam ke kendang ya ki brio bomdei kinong India. Uba Khan ulong ke party ke banjur ya ke Sorkar jelah hakbede baka Jingdawa ILP ke baka Sorkar hi. Kala depha ya ke resolution ulong baka Sorkar jelah ke di banyai dawa ke Sorkar kami. Hakbede ban pentri kamno ek ILP hakjela Meghalaya. Shu ulong ke Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA kajing pentri kam yaka kamda tri kamha bat katkum kani kajing kran menteri rangba ke Sorkar kan thau da ka weipat ka an. Ulong balda ka long ban thau da ka weipat ka an kepala ban telakam ka biang bat kadon kam ban thau no kham kloi namar kadon kajing dawa neki pat ba ka party ru ka ngode bakandon ka an ka baklan ban pet ngore ke chingwan jong ki brio banabal. Menin kasni na kalian jonga General Secretary ni la lai dekat parti bagi lai dekat Jingthoh Chief Minister. Aku beli bagi ka isu kepada lajia keren dekat pos kini kecing influx kecing wan ki brio ki banabal nanti ki mender kita ki foreigners kamtam halor ke hadir bagi ke Sorkar Assam kala kendang di brio ke pemdai ke India sementara lah don ke citri keleng-keleng bagi jaga kamtam bagi ke setiap ke jongi bagi wan rum ki nombala ki motre bahwa ini ada jengero ki seng alam beker ki betre banong ki bepingor nanta ki kentu ki dobosnong ki seng samlasnong kiba yalong kiba pedua mata lagi jom kisnong ki jiman ru ki ba tina takadaw ka don kamru ya ka Sorkar ba kadai ban penklaim BPI tina kalian ke parti ini nang ban ya keju ka demand ka ba ka assembly berokoi ka lai pas the resolution yang beli ba Jingdawa ILP nah kalian ke parti ini endorse ba ka Sorkar kadai ban kadiban ban show kadiban yai dawan na Sorkar kami berbeda bagi kecil kam dengan ILP untuk state kecil kabaan pat alo kecil gede bagi MRSSA kaba kadai kawai nanti an kita state government kelepas kita buat assembly itu deh na kalian jongka Sorkar pat i bagi kecil kam dengan MRSSA kam dah long kaba rekam adu menta di nakata-kata ni statement yang CM bu omba mansina da we pakaan kendo batte la kami di sini tu kita ini kedua ke Sorkar pala da kalong bat sta da we tu kemudian ban penkloi ni kemar bani i ba ka don de Jingdawa jong ki pai ba i ni ko ka parti ru ni endorse kata apa jadi ban don ga ai ka klan state government ban pe ke timan tu kita bila dan perlu ada state itu yang ini kan Directorate of Infiltration. Jing Pynkynmaw nak ada yang parti CM kalau ban penklaim yang ini infiltration dia tu ini dan ban check itu mana tu kita kita apa yang kuat Islam itu benda tapi beliau kita desisya dia hok mana dari state itu ni. Semua kan ini kan Directorate of Infiltration jadi ban long ke offline. Wakum juru bedai bagi ki district task force ba la create nadu ka banaimbi arajan rio. Wakum juru ba dai bagi ki district ki bathamai bagi nang penklaim bagi nang tre bagi nang laban kumno ban pe ngore ni ka jingwan tu ki pri ba kam tam ni ka jingwan tu ki no tre ko na ba Aku juga poro abede ke tukang Meghalaya Identification with Registration Safety and Security of Migrants Workers Act. Abede berketur ngasluba baka nakaliang jangka Sorkar jadi ban penserikam berkong kepada menurut check ini noktre mana mana persen susu ka ada ni. Tengah ni ke jing personal nakaliang ke sini ni long concern nakaliang ke parti. Kani kam dia isu ke pertamai
ketika isu ke bang ilai keren nak kapor sekapor bat ngim nga kwa ban ong ni ka ya Sorkar pada kalau ba ngim dei ban su ngim sien kia tan kapor ba betul kecing ki dari kadang-kadang Sorkar ni serius kalau tadi nama kada isu ke ba kalau ka concern dia baru lai mentai ki Jingthoh tu kam seni community mentai tu want to beri beri tu kidi ai la shumi government tu ada masuk ke di London di Pynkynmaw kita ini persoalan